forum every Also Tuesday. supporting this. That's the whole point of the training. Okay, we have Is that you train That's the our authorized. You So that remove there is the issue. Is it called Regional Director of the Bureau of Internal. We have at least 3 guests today. Our first guest is a lawyer and a certified public accountant, CPA. He led the Oriental Port and Allied Services Corporation, or OPASCOR, from a small-time cargo handling service provider to a multi-billion peso workers enterprise. This man has contributed so much for nation building. His latest achievement is a 1 billion peso finger wharf at the northern end of Cebu International Port, or CIP. Please help me welcome Attorney Tomas A. Reveral. Our second guest is an information officer of the Philippine Statistics Authority. If you have problem on your birth certificate, you may ask his guidance. And they are also conducting surveys on business and population. Service on business, service on labor, service on household population. Please help me welcome Sir Noel Raffles of the Philippine Statistics Authority, PSA. And our third guest is the OIC of Senvisnet, and he's also the coordinator of the Wellbeing Cluster Philippines, PH. And he will talk about mental health awareness. Please help me welcome Sir Linde Laborte. Okay, without much ado, atong kuhaan og opening statement si Attorney Tomas Reveral. Attorney? Well, good morning, Sir Eli, and good morning to all of you who are here, my fellow panelists this morning. It is a great honor to be once again here. I remember I hosted here, I was invited here also about 5 years ago, together with the General Manager of the Cebu Port Authority and Congressman Ben Salimbangon. Well, the 888 News Forum is always a very excellent venue for airing or updating the public with the recent developments in the different field of concerns in the community of Cebu and even in the nation as a whole. Well, OPASCOR is a workers' enterprise, and 888 News Forum will help us make the public know what are its goal, its purpose, and what is its nature. So thank you very much for inviting me this morning. Thank you, Attorney Tomas Reveral. May buntag na ron tanan. Good morning sad sa atuang mga kaubang panelist, Attorney Reveral, sir. O mga kaubanan sa media. Although this is not my first time in 888 News Forum, kaya very supportive man nga program, especially nila ni Sir Eli. Ang uban pang mga panel or guest or host nga most of our info dissemination activities, labi na mga project such as this month nga we will be celebrating the National Statistics Month. We are always welcome here to update the public, no, our viewers and listeners kabahin sa Philippine Statistics Authority. Thank you, Sir Noel Raffles. Arita ni Sir Lindy Laborte. Mayong buntag sa tanan.
Daghan kayong salamat, no, Sir Eli, for allowing us to be here for the second time and for the couple of invitations na dayon na gid, sir. Lenby Laborte di ay for short NN, and currently the OIC of Central Visayas Network of NGOs or CenVisNet. And also as the OIC of CenVisNet, and CenVisNet is now leading this loose organization of Well-Being Cluster PH. So I am the coordinator of this network, launched last year in Cebu and launched this year in Bohol. So I will talk about mental health awareness. For this month is also the mental health month celebration, together with parallel pod ni siya sa National Statistics Month nga celebration, sir. So I think mas na maayo kung mag-abot pod ang ato ang mga inisyatiba ani, sir. Salamat kayo. Okay, thank you, Sir Lindy Laborte. Balik ko ni Attorney Tomas Reveral. Attorney, I understand nga nindot ang imong inauguration nga nahitabo sa 1 billion finger wharf kagahapon. Nganong nahuna-hunaan nimo ning tukuron? Actually, it's a 1.2 billion project, no? The port itself, the port infrastructure itself is 1 billion, but we have to put up vertical infrastructure in terms of equipment, which also cost us 200 million. So the total is 1.2 billion. Actually, this project came out of the blue in my mind. So sometimes we rely on business instinct. As you know, since 2014 up to 2016, there was a nationwide port congestion. And in some parts, in the later part of 2014, Cebu experienced also a very grave port congestion. Grabe ang port congestion na to. To the point that the CIP utilization or the Cebu International Port utilization, yard utilization is about 110%. The livable port utilization is only 75% because you have to consider the pathway for the equipment, pathway for the trucks. And in that case, even the pathways were utilized and the trucks could hardly move, no, because of some regulatory problems also. And of course, at the time, the Cebu was not prepared for that. But Manila was worst at that time. But we don't want to follow Manila. Cebu has always been independent to Manila, even in terms of economic growth, as you mentioned earlier. So the first thing that we did was to operate a yard outside. We lease a yard, so we build another company, Diadem Terminal Maritime and Realty Services Corporation. And then in 2016, the congestion also returned. The congestion returned. So while I was attending a port conference in Rotterdam, I really thought and prayed how to avoid this kind of congestion in the port of Cebu, especially that the Cebu port is really a lot smaller than Manila. So it came to my mind that that CIP has to extend, but there is no more way to extend CIP because CIP is located beside the Subang Dako River, and there was no more. We can block the river if we will extend. So it came to my mind that there must be a way. So I thought of having a finger wharf, an extension towards the ocean. So that's where the finger wharf was conceptualized. Immediately after that thought, I texted one of my managers to write CPA that we are interested to build a finger wharf that is capable of hosting 2 more berthing area for 2 vessels at the same time. And
at the time also, the berthing congestion is very bad. As a matter of fact, there were vessels who had to wait for 2 weeks before they can finally have a berthing area. So, with that, my manager asked me, what will be the concept of the finger wharf? I told her, just write the CPA that we are interested to have a finger wharf. The details will just follow. At that time, we really do not know how to do it. But nonetheless, we believe that when you have an idea, just try to start to kick it off. And after that, the details, the planning will just follow. In order for us to realize journeying at 10,000 miles, we have to make the first step. So that was the first step that we made. Now, is it true that gibanabana ninyong you will operate that finger wharf for 15 years and recover the cost? Actually, ang gipangayo nato sa CPA nga before i turn over, because that's a kind of build and operate transfer, we build at no cost to CPA, and then we operate for 15 years, and then after 15 years we will turn it over as a CPA port already, as a government property. So we estimate that we can recover it at a period of 12 years. So at least we have 3 years that maybe additional expenses can be recovered if there will be contingent expenses that will occur during the period of operation. Wow. So ang Opascor as an exclusive cargo handling provider for Cebu Port Authority has contributed so much for its income, no? Yeah. Actually, Opascor is not exclusive. No, it's exclusive now for foreign cargos. But there are private ports that are already also providing services to foreign cargos, like the one in Naga. Okay. And then there is now one built in Minglanilla. But at the Cebu International Port, we are exclusive. And that would be understandable because the Cebu International Port has a limited docking area and limited yard capacity, so it's not ideal for 2 operators. It must only be 1 operator there. As far as contribution to nation building, I would say that for the past 29 years that Opascor existed, it has contributed a lot to nation building. If I estimate what we have contributed to the Cebu Port Authority for the past 29 years, from the capital of our original stockholders who were workers of the former government employees of 12 million, maybe easily we could say that we have contributed at least 5 billion to the government because of the CPA share and of course the taxes that we paid to the government and the duties, customs duties that we also pay whenever we import equipment. Wow. So on top of that, we have provided employment. Now, Opascor itself has 523 employees. And then we have subsidiaries, the Golden Continental Movers Incorporated, which is operating in Cagayan de Oro City. We have also a number of employees there, maybe about 60. And we have also another subsidiary, the Diadem Terminal and Maritime Services and Realty Corporation, or DTM Senior. The acronym, because we made the name of the corporation in honor of our founding chairman. Of course, in our heart, he is forever the chairman, Attorney Mendoza. So we have also there about 120 employees. So in short, Diadem was operating in 2014, started operating in 2014, and now it is providing 120 families with employment. So these are the things that we say contributing to nation building. On top of that, we tried to be a very productive cargo handling operator. As a matter of fact, our average productivity here per move
our average productivity is about 26 to 28 container moves per hour, which is higher than anywhere in the country. So with that, we are helping the business community of Cebu to make their doing business easier than the others. And our tariff also here is a lot cheaper than Manila. It's a lot cheaper than Manila. So, with all this, from services, employment, taxes and duties that we paid, we have somehow contributed to the nation building, which is the ultimate goal of every business and every citizen. Okay, thank you, Attorney Tomas Riveral, Arita sa Philippine Statistics Authority. What are the programs that you are leading this month nga Statistics Month ang October, Sir Noel? Yes, Sir Eli, salamat, no? October of every year is celebrated as National Statistics Month. So, karong tuiga, ika-30th, no? Ika-30 nga pagsaulog. Kining maong pagsaulog sa aning National Statistics Month, this is pursuant to the declaration, Presidential Declaration number 647 by former President Corazon Aquino, declaring every month of October as National Statistics Month. So, again, ika-30 ni siya, so taod-taod, dugay-dugay na. The purpose is to really give importance or inculcate to the people ang ka-importante sa atuang statistics to. Ang atuang theme for this year for this month nga National Statistics Month is kining innovative ako i-check diri kaning atong team data innovation, no? Data innovation key to a better nation. So ang highlight is the theme about the importance of innovating statistical systems, processes, and technologies in coming up with quality statistics. Statistics that will be used by data users, especially planners, policymakers, and program implementers who are in the best position to shape the future of the country and of its people, no? Ang naaman taron sa kining mga modern technologies, of course, ang PSA is really tapping or utilizing mga latest technology. Labi na we are handling databases, not only to the kining mga statistical data, and also kining sa civil registration, which is we have the civil registration system wherein naa sa ato ang central office in Manila ang National Archives aning mga birth, marriage o death records, no? And also we are starting to establish also another database for the national ID. So we will be registering all Filipinos, including alien who have stayed the country for at least a year, para appeal sa issuance sa tuang national ID. So for this moment, no, taghan jud kayong maging buhaton ang atuang opisina. Labi na opening karon sa National Statistics Month, for which do na tay National Convention on Statistics karon yung adlaw nag-start dito sa atuang dito sa Manila, no? It will be graced by the Vice President, no? Vice President Leni Robredo o atuang Secretary sa Economy, si Secretary Pernia. Daghang mga attendees coming from all over the country. In fact, naapay mga probably mga foreign kining delegates that will attend. So ani dinhi nato i-clarify or itarong yun ang mga pamaagi sa pagkolekta
pag-tabulate, pag-analyze o pag-generate sa mga statistics. Again, as mentioned, ang statistics importante kayo nato as basis, no? For example, kaning population which we will again be conducting next year the 2020 census of Philippine census of population and housing nga kundiin ma-update na po ng ato ang mga gidaghanon sa tao, no, sa Pilipinas ug daghan kay ni siya kagamitan labi na sa ato ang mga planners sa national up to the local level. Ang katapusang census was in 2015, di ba? Yes, sir. And Sir then, Eli. pila may population? Ang resulta sa population at that time? Sa last na to nga census as of August 2015, ang ato ang nasod ang Pilipinas ni register na tag mga 103. Ako lang i-confirm, Sir Eli, no? Di atay mga data diri sa ato ang website ni-register tag more than 100 million. More than 100 million. More than 100 million. And expectedly, doon na ba'y banabana pila ka ang ma-register next year? Because every 5 years man ang inyong census. yes, we have projection, no? Sa atong last nga result 2015 ni-register ang ato ang national data sa population about 1.7%, no? So nagtubo siya matag tuig, annual na siya. Nagtubo siya matag tuig. We are expected to reach for this year mga 108 million. 108. 108 million. Pero sa pribadong sektor, That is projection lang, no? projection na. Kay sa ubang sektor nagingon nga ang ilang projection ko is 115 million Filipinos. Projection para gyapon. Yeah, projection na gyapon na pero Pero base sa imong giingon nga 1.7 million increase every 5-year census. no, what 1.7%. Actually 1.7% 1.7%. increase. Yes. Granting 100 million in 2015, pila may 1.7% na. Mga 7 million. Mga 5 years man yung 5 gap, years. no? 5 Kay years. 2015 to 1.7% every year. yes, every year. So, imo tong 1.7% times 5 years man. Yes. So, muna yung magawas. Mo na ito projection. expected population based on projection. Mga 107 to 108 million. Now, sa inyong census of population, pila man ang nakita ninyo nga dato, arang-arang, middle class, and then pobre? Actually, Sir Eli, we have separate survey gid ana nga pag-determine sa ato ang kanang poverty threshold, no? Kaning ato ang family income and expenditure survey o kaning annual poverty indicator survey for which ana nato makita kay daghan manggong mga factors or daghang mga variables mga determinants to a particular household or family kung unsa iyang estado sa pagpuyo. Labi na, siyempre doon naman tay kani ari kita magbase sa panginahanglan sa ato ang matag pamilya. Kining pagkaon kung na-meet ba ni nato, ana nato ma-determinar. Of course, doon naman tay makapture ana nga income kung pila gi income sa pamilya, ang papa, ang mama nagtrabaho ba pila ilang sweldo. Ato po nang i-kontra dito sa ilahang gastuhan. Pero doon na ba mo'y level nga matawag og ang kining pamilya naa sa middle class? Yes, kanang atong poverty level, kanang threshold, doon na tayo mga levels na. Well, of course, very minimal rigid, gamay rigid kayo ang tuwa sa Ang middle class. top nga mga dato, mga considered Mga pila ka percentage rich. ang mga dato? Roughly estimate kay survey man ni siya, no? Ang ato ang mga dato estimate to be kuan lang gamay ra kayo mga 1.5 to 2% lang, no? So, kung yung kag 1.5 sa 100 million, gamay ra gyud kayo. 15 million. Mga 1 million. 1 million mga 1 kapin. no? Gamay ra gyud kayo. But they are controlling the bulk of the nation's wealth. Oh well,
this rich, no, this rich or kining mga Pag mayroon kuwan ka na gyud. 1 million Di- rich people, they are controlling the bulk of the country's Yes, wealth. because they are businessmen. They are usually businessmen, mga nabilong aning mga top na kuan, mga income class. They are mostly businessmen. Mao na nga makaingon ta nga ang negosyo sa tibok Pilipinas mura gi-control. Pero unsa may percentage sa makaingon ta middle class? Na ay 10 million, 20 million, mura matawag. Well, ang atong middle class estimated to be sa ato ang result. Ako di lang jud nato ma specific ko ano. Gamay ra gyud kayo naaratas mga 8 to 10% or 10% something. Maya, no? Gamay ra jud. Because in other country, America, Australia, ang ilang middle class may pinakadaghan. Manang dugay matumba ang ilang ekonomiya. Kanya, Sir Noel, that will also relate sa operation sa Opascor. Because Opascor as a workers' enterprise has uplifted the life of the working class in Opascor. Pagutanaw na to si Atty. Referral, pila may income, sir, sa matag empleyado sa Opascor karon? Mga 800 plus, no? 1,000? Well, ang Opascor manggod, hindi na ito ma-compare sa ubang business because it's owned by the workers Owned themselves. by the people. 100% owned by the workers. Kami, we are hired as professional managers to oversee the management of the company. And then, because it is owned by the workers, it's a kind of a social enterprise. Yes. It is not more of we only retain profits enough for us to pay our obligations with the bank that we use for expansion, no? So actually karon, casting modesty aside, na natay mga rank and file employees, utilities that are earning about 30,000 a month. Wow. Empleyado, ha? And then, ordinary. ang empleyado is the owner of their company. Okay. Sir Noel, kining wakay kuan niya kanang level nga mahog nga middle class ni 8 to 10% ra diya yung middle class sa Pilipinas. Ako lang confirm Sir Eli kay survey ra man sa guna siya no. Basic sa katong gimension no kaganiha. Di mo gud nato makuha sa census of population kay we only gather sa census of population ang ato ang mga demographic characteristics sa mga families including aning housing statistics. So ang nakalindot lang sa census of population and housing kay tanan man gyud no. Tanan gyud nato makuha ang pero di gyud nato ma-determine ang ilahang estado sa pagpuyo. Kay dapat comprehensive atong kolekta sa ilahang mga economic activities, no? Kaming pagtrabaho or nabas lang mga business, ginagmay. Ang uban kay bisag minyo pa mo ipon na mas ginikanan. Yes, doon ay mga Why ilan gasto? sa ato ang last ning results sa Family Income and Expenditure Survey, doon na natin mga poverty incidences nga gi-present as variables, no? Gi-compare na to kay kaning ato ang Family Income and Expenditure Survey. This has been done every 3 years. Ang atong latest was in last year, 2018. Unya, ang last, ang gisundan pa gini atong 2015. Doon na gyud mga pag-improve gyud hinuon, no? If we look at this poverty incidence among families, no? Sa 2015 doon na tayo 22.2%. Unya pag 2018 nga result ni 16.1%. O siya ng 22 Mali siyang poverty incidence. So below poverty line? pasabot poverty gini sila. Poverty line. Below, poverty. ug above poverty line ka, arang-arang pa ka. Arang-arang Pero pa ka. below the poverty line, Yes. wa na. Ang Isang, kanika itong poverty threshold, this will be based on the recent or the present cost of kaning mga commodities, no? Kanang
cost of kaning mga services. Apil na ning mga of course gasoline, kining Pero mga ningingon sila, Sir Noel, nga, for example, below the poverty line, na you are a minimum wage worker ka. And then, ang minimum wage, di po nimo sakaan ug maayo ang minimum wage kay makadaot sa business. No? So, ang ilang gibanabana nga unsa ray makasurvive ang pobre, matod pa nila. But, ning taas ang plitihan, ning taas ang water rate, ning taas ang power rate, patay ng pobre, Sir Noel. market, no? Everything is going up. On our economic side, no, doon naman tayo, of course, we have also businesses that they have their own interest also, no. Of course, they have to ensure the income coming in. Pero mo lagi, ma-bargain good or ma-affected pa jud ang ato ang mga workers. In fact, pag-set ta og kanang minimum wage, according to studies, dili pa gyud na mao, kulang pa gyud kuno. Because of the, as you said, nagsaka ang mga presyo sa... Yes. Labi na og ang minimum wage worker siya ray gisaligan sa pamilya. Because Well, one time yeah. gani si Elias Cayano, mo director sa Department of Labor and Employment. Gipangutanan ako ang at the time ang minimum wage was 250 pesos. Yung ko, director, makaigo ba ng 250 pesos sa family of 5? Ingon siya, depende. Yung kung anong depende man. Depende kung usaray nagtrabaho dili kaigo. Pero kung ang family of 5, silang tanan, minimum wage, makaigo. Ha? Okay, balikan na to si Sir Noel Rapols, kanong tatawad, karon maghisgot ta og mental health awareness with Sir Lindy Laborte. Thank you kay sir, no. Two things lang, sir. Inspired kay ko sa gibuhat sa Opascor, of which they are doing this social enterprise, and I am amazed of how this business envisions the growth of and development of the people around. But I'm also saddened of this kaning fact nga moabot na data projected 108 million population, and Wapay labot sa wa balista. wa pay labot sa wa malista, and baga nga population ani naa sa poverty line. Nay uban nasa middle class but mostly nagis poverty line. Imagine only 1 million plus lang ang naagid sa kaning gitawag nato arang-arang or haruhay nga kinabuhi. What does this mean, no? Related kay ning duha ka buok sa gitawag natong mental health, no? They are talking about poverty incident and it is increasing for now. And if we talk about poverty, it affects the well-being of individuals. Way kwarta, maglabad ang ulo sa pamilya, naghan kay problema. Ang decreasing, sir, but still naagyapon. It's a big challenge, no? Pero naaman ko na yung kwan. Naaman ko na yung attitude ng mga Pilipino nga ug way kwarta labad o ug nay kwarta labad pud ug unsaon paggasto. Kana sa sir kay kuan makalitan magasto mao na nga maglabad pod. Ang napayo bandi katog kay basin og maunsa niya ang kabtangan. Bitaw this is in line of kaning ato ang gitawag og mental health, because if there is life, there's health, and mental health is among the health that we have. What does this mean? Kaning ato ang population plays a big role, no, on how we identify those individuals or number of individuals nga naa sa poverty line and those who are really experiencing mental health concerns, because this is correlated to the poverty incident. Now na Kini mga problema sa mental sa ubang atong mga kaigsunan related Yes. kasagaran sa kawadon. kawadon, Kagkabus. kalisod. Oo. Dili lang sa panudlanan sa mga tawag sa pamilya, kundi kani po poverty in terms sa time sa pamilya, kaning knowledge, no, unsa imong naibaw-an, basin og gamay ra ka og naibaw-an, mao na nga para nimo lisod ang kalibutan, lisod ang pagpantrabaho.
and that affects well-being sa mga tao. So mo na karon kami diri sa well-being cluster PH nga gipanguluhan o gipangunahan karon sa Central Visayas Network of NGOs. We look after the mental health and well-being, especially kaning mga tao nga naa sa humanitarian service, no, na sama sa kaning Opaskor nga doing social enterprise, and we also help government offices such as PSA, as we also provide them informations from the NGO or non-government organizations. Well, two things po daw i-discuss diri is the mental health. Mauna nga karon nga buwan na atong gi-celebrar ang Mental Health Month nga si DOH ang ni lead ani nga celebration as their mandate from the government office, and of course well-being cluster PH. So ang mental health no sa tao usa ka aspect sa health of which kuan ni siya sir in a state of well-being where an individual is maka-recognize siya sa iyang abilities, yang mga capabilities, mana nga self-aware ang individual, nga maka-cope up siya og normal stress or problems in life. Meaning, iyang masagubang, dili niya likayan, pero iyang masagubang ang normal nga problema, dili siya diretso matayog, no? Resilient siya. And naa siya abilidad nga mo cope up, mubawi no after maka-experience sa problema or makasinati sa problema, and maka-contribute sa community. Mao ni ang labi kay importante. Do you have a study on why some people committed suicide? Sir, daghan na kay tana sir, undergraduates and graduate school. Daghan kayong study on why we commit suicide. And most of them are sir, because of mga dili lang kay poverty incidents, but because of relationship. Because not because of love, not only kaning couple relationship nga manag-uyab or managtiayon, but also kaning relationship within the family. Kaning ang uban gitawag kaning nakasinati nga ang mga ginikanan nila or kabanay sa pamilya, one-as sila paminawa, na problema sila kay murag wa na sila tagda, para nila wa na sila pulos sa kalibutan ba tungod sa ilahang nasinati nga tratar sa mga tao nga naa silang palibot o gitawag natog social environment, no? So gawas di ay nga ang uban is naa sa kalisod, pero dili gyud nagarantiya nga ang kalisod or kawadon maoy hinungdan nga mo maghikog lang ang tao, no? Kinamay uban mga arangan, mga dato, pero nganong daghan makigahikog ana? Kay tungod ang kani ato ang well-being, nani siya dimensions, nani siya 8 kabuk dimensions ang wellness, ay physical, mental, emotional, intellectual, social, financial, apil na po dira, occupational, spiritual, and environmental. So kaning 8 ka buok nga dimensions sa wellness, diri na to matan-aw kung unsa ang ato ang well-being or kung gitawag na to good health. Kay ang kanang wellness mo na tong state karon nga maayo ta, you know, good health ta, or sa atong physical nga health kana most probably diha man ginato siya gi-correlate, pero ang well-being ang paglungtad ng maayong kinabuhi nimo karon sa different aspect. Nindot baka og may baka trabaho, kay pwede man nga dili ka nindot og trabaho para sa uban, pero para nimo maayo na. Kay maski dili nga na kadako imong kita, as long as nakakaon ka, naa imong ma-fulfill imong basic needs, that's a good job already. And kung na siya contribution pud sa community, so that's a great job. Kay dili man ikaw ang nakabenepisyo. Maayo ba imong relasyon sa pamilya og isig ka tawo, di ba ka dali masuko or dali makakitag away, unya makalahutay ba ka sa mga problema nga kung naay problema maski gamay ra kayo para sa uban, para nimo dako na kaayo, unya para nimo di na nimo makaya. So mao na siya sir, daghan kay aspect ang mental health o ganing well-being. Mo na nga karon ato siyang gihatagag importansya nga karong buhan na hinaot unta nga ang matag opisina di lang kay sa gobyerno labi na sa mga
nagkalain-lain nga sektor, business sector, NGOs, school, ilaning hatagan og value unya dili pod nila pasagdan lang ang individual nga nakasinati og concerns about mental health. So mao na in that sense nga kasagaran sa mapiktaran pod ani katong mga nitabang sa community. Itong mga responders, mga educators, teachers, social workers, kana sila, mga guidance counselors, sila ang mo-absorb sa mga kaning concerns gikan sa mga tao. So mao na nga na-study no na 74% out of 700 nga respondents sa international studies from the humanitarian service niingon gid sila that they experience mental health concerns. Ang katong guidance counselor mismo. Dili lang kay guidance counselor, katud yung mga social gipang-survey. workers o gipang survey nga naa siya sa community development sir ba o kaning mga humanitarian service. Patakdan. Matakda sir kay dili ni siya ingon transferable pero imong ma-absorb ang Pareha na sa emotions. giingon nga doktor nga every day, every hour nag-attend og pasyente, mura na siya masakiton. kay Murag na-stress. masakiton. Yes sir. Naamang good tay emotional reaction ana. And tungod kay interconnected man ta no, kita kay rational animal man ta. So we connect mo na nga kung unsay mo pamati karon ako pong bation. Unya kung di ko kay baw mo dasa ang kagalingon, di ko kay baw unsaon ako pagdala sa akong gibati nga ako nako gikan po sa imong gibati sa imo na sinati karon. So nga na siya sir, mao na nga And talking about spirituality, kanang faith to God makatabang na. Yes sir. Actually sir sa recent study sa usa ka undergrad research group diya sa University of San Carlos, ingon sila nga ang kaning faithfulness sa mga Filipino usas mga nakaparesilient sa mga Filipino first responders into emergency, mga bombero ingon ana. Usa ang faith. Pero ang Kay spirit mayong kag you are faithful to God, mayong ka ang Ginoo ray tag-iyas kinabuhi. So violation na sa will sa Ginoo kung amba ka, mag-suicide ka. Yes sir. Yes sir. Actually natay gitawag sir nga sa atong kinabuhi usara gyud ang direktor mo na nga makat na siya kung ikaw mukat ka sa iyang pagdirect. Mo na. Ayan na my TV pag mayingon si Dante Luzon nga cut. Cut gyud sir kana. So mo na siya sir okay, so mo na siya sir nga tungod sa kana nga study nga nakita, gi-introduce sa usa ka mindfulness advisor from UK, si Sir Hitendra Solanki, ang kaning concept sa well-being cluster. Yang gi-introduce sa mga NGO diri through Start Network, no, ang project unya karon kay si Senvisnet, si Rafi og uban pa nga mga NGO, si Forge, nagkasinabot sila nga okay magpormata og coalition nga kitay mo tutok sa well-being ug mental health sa kaning mga naa sa humanitarian service. So mo nang natukod ang well-being cluster and last year na-launch siya mga more than 30 organizations dinhi sa Central Visayas including Department of Health, DSWD, Provincial Government of Cebu, PDRMO diri sa Cebu ni sign sa declaration that they will mainstream this well-being in their workplace and in their different programs. So ilan ang gi-incorporate og karon gihinahinay na gid siya. Naapod sa mga academic institutions like San Carlos, USPF, CITU, kana CNU ginahinay na siya. So karon nga na-launch siya sa Bohol na pod. Ang Bohol is naay mga over 25 ka mga NGOs, CSOs, and the provincial government of Bohol itself signed the declaration nga ila pod ning i-mainstream sa ilang organization ug sa ilang offices ang practice sa well-being. So mo na karon sir, ang well-being cluster is partnering again London South Bank University from UK to do a research on how effective this mindfulness and other interventions and practices for the well-being of Filipinos in humanitarian service. So mo na amo ang gi-preparar karon sir for both Cebu and Bohol. And this is sir, no, first in the country. And I've heard the first in the world nga na ay hingon ani nga coalition from different sectors, private and
government offices working for the mental health and well-being of humanitarian workers. Is it true nga na kuno'y mga pamilya kansang members na ay kanabang problema sa mental but dili sila moduol og mga mental health expert because of stigma? Yes, sir. They figured it out nga kaning stigma lagi nga mawaw. Kung moduol kong psychologist, ma'am, di ba? Ang tanaw sa ubang tao nimo is buang ka because we connote, no, psychologists as to treat those individuals nga na mentally ill. Mauna siya ang connotation even before and mga practices before atong nadakaron nga kung buang gali ka nagay kay mental health issue gapuson ka ingon na though wala na nakaron but still napasa sa tuwa ang mindset ana og perception nga kung psychologist is buang na ang makikstorya. No, that's not the real thing. Nya kani po sir gasugod ni siya inside the school. When we were elementary, I know all of us here kung makadungog nga ipaatos guidance office, no? Ang connotation ana perception sa uban naa kay sala. Mura og ang guidance office na himong police station sa elementary schools o high schools, di ba ma'am no? Mao na nga inigdako nila when they hear psychology, psychiatrist, guidance office, they have negative connotation to that. Kay mao man natong na practice ukat pagbata. So mo na karon sir, we are now changing it over now because we want the people to understand our existence. Ako registered psychometrician ko sir. I don't read minds but I understand people with the tools that I use through interviews and mga kaning psychological test and assessment tools namo. So mo na siya sir nga among gi-break ang stigma nga okay ra nga di ka okay and okay ra jung moduol ka og psychologists, psychometricians or other mental health practitioners kay dili man sa ingon nga buang ka pero naa kay problema. And tanang tao na ay problema. Wa jay tao nga walay problema. Lisod na ba ning madudahan? Di ba sir no? Lisod na ba ning madudahan tang naatay mental problem kay di na ka makabisikleta tabok sa Mactan Mandawi Bridge? Yes sir, tungod og sa mga traumatic experiences. Yes, that's true. Atong i-open ni sa audience. First question from Bobby Knights Inoperio sa CCTN TV. Kini si Bobby Knights kung mag-short ni wa ni shooting. Morning, sir. My first question is directed to the statistic office. Sir, how accurate is your statistics? We have read in the newspaper na ang atong population karon is more than 110 million. Ang uban 103, karon 108. Projection ang 108. Ang iya niingon siya 100 million as of 2015 census. Projection is only an information. It's not a fact, di ba? So you cannot win. Pero ang 100 million a fact na kay 2015 census. Kano sa man na 2015? On the next year, every 5 years man ang census, next year pa pod mahibaw-an kung pila na gyud ang mulupyo karon. Sir, following up the question before you answer. Kaya medyo nag-angkas imong kudigo da sir no kaning para do nag-accuracy ang imong istorya no. We are viewed in this country. So, sir, nakapangutan ako ganina before your answer na how accurate. Kaya gaduda ko wala mo ato sa kabukiran ug mangutanag unsa kadaghanon ni mga tao doon sa kabukiran sa kalasangan. So, posible yung daghang mga tao sa kalasangan o sa kabukiran pero malista sa atong statistics. Sige sir, doon na ka-question na. You can answer now, sir. Okay, thank you, Sir Bobby. The census of population, we followed it through kining mga international standards, no? Of course, United Nations doon na na-establish nga mga
strategiya, no? O mga pamaagi on the conduct of census, not only in the third world countries like the Philippines, but of course, mga advanced countries like the US, Japan, United Kingdom. They are the ones nga introduce good how to collect data and to apply every strategy kani mga, of course, modern technology, computer, ang aron makuha gyud ang pinaka ingnon ta pinakaduol, dili gyud ta kaingon 100%, pinaka duol na gyud sa tinuod. And of course, sa atua, based on the past censuses, doon na tayo mga nakatunan ato what needs to be done this time. Of course, because of the technology, mapaspas na ato ang compilation sa mga data collected from the field, and applying the kining mga computers, mga atong scanning, encoding, doon na tayo mas komprehensibo, mas accurate compared to the previous censuses. Tungod sa advent of technology. Ang pagkolekta na to in a certain area, for example, Bukid, Cebu City. Ato lang ko dako kay Cebu City. How many barangays ang Cebu City? 80 barangays. Of course, ang PSA will really involve the local government units, not only from the provinces, cities, municipalities, of course, up to barangay good. Labi na ang barangay nga pinaka grassroots good in terms of kaning ilahang lugar, jurisdiction, kung unsay gidak-una, asa ni dapita, kinsay mga namuyo. And for the census population and housing, we are, as per Batas Pamasabilang 72, we are utilizing DepEd teachers to become to act as enumerators, data collectors for the census. And they are mostly assigned in the barangays. They very well know the situation of the barangay and the people, of course, the students. Katong mga, I think, I don't know no, if doon na pa ba tayong mga lugar nga di makover sa census. Because we have this, labi na karon nag-apply na tag kining kanang mapping na gyud, kanang computerized na gyud mapping. In fact, we have Google, we have also tapped Google to get the area gyud kanang gitawag na to real time nga kita gini mo ditong karong panahon na kaning punuan sa mangga na pa gini. And we plotted everything. And especially the structure, the building, the houses, makuha gina na to. Kung asa magang speed no, kung asa magang bukira, makuha juga. Except siguro kung magpuyo kas langob, ang langob dili na ma-access. But based on our concept and methodology on the conduct of census, grabe, kanang mga ilawom sa estero, ilawom sa bridge, kanang mga namuyo sa culvert, kanang nasa mga sidewalks kulon, kanang asas basurahan nas ilawom, pwede amo man atoon. Asa nga ang namuyo sa pansyon? Yes. Kanang sa mga menteryo, we are very aware of these people. Kay gitangtang tong unang gipuyo dito, niyahimpuli sila ang mga buhi. Ang patay gitangtang ang buhi miso dito mo nagpuyo na. I would say, Sir Bobby, nga as far as PSA and as far as our methodology, concept being used, no, this is patterned from the universally accepted methodology and concept. Makaingon ko nga very comprehensive. I don't know kung kinsa pa'y wala ihap sa during census kay ang una is ang ato ang pamaagi in the barangay chairman should certify that the census of population and housing has been conducted in his barangay or her barangay. Mupirma siya
ug magduda siya di siyang pirma. Minsan duda ko wa pag ito makuha to sa tumoy sa kuan tumoy bulkan ba unsa na? Wa mo siguro po ito tumoy bulkan. Amo ginaadtoon. In fact, grabe ang kuan to levels of training kanang bansay-bansay na Sir Bobby. Gikan sa national, hantod spread out dito sa regional, mga provinces up to cities, municipalities. Naman tayo mga kuan yun, mga team leader, mga team supervisor, each city and municipality. Nga mausa na sila mo oversee, mo supervise sa tanang barangay. Sa Cebu City lang, no? Wa gay lugar siguro diri wa na mamap. Na map Okay. gini mo tanan. In fact, diri ko nakibalo sa amo ang mapping nga doon na ay barangay sa Cebu City nga nag-abot, nag-bound sa usa ka barangay po sa Danau City. I don't know, aware ba mo na? Ha? Imagine, Compostela, Danau. Danau City ug Cebu City nag-abot ang boundary. Barangay. Mama? Naay barangay. If you check the Google, naa. Diyan ninyo. Ang ako nahibawan, nag-abot ang Compostela, Tuburan ug Danau. Cebu City gid nag-abot. Cebu City, nag-umoy. Nag-abot na inaabot. Na ina-bounded. Sa ato pa, naay barangay, naay Danau City portion nga sikbit sa Cebu City. Okay. Ma-check na to, no? Another thing, Sir Bobby, nga kuan si kayo, kining makahatag yun natog how accurate is the census of population. Kini isang concept o methodology on a particular person, kung asa siya kasabtangan nagpuyo, kung asa siya mugulian, na mabitarig ingon nga si katong itong kanhi kapitan sa si Kwan tawag katong the late katong sa Ermita si Kwan Imo Cropinta. Pag doon na may forum gikandak dito, ingon siya nga, Sir Noel, kaning matay kaning amo ang barangay, sir, mga hinay lang mga 35 to 40,000 population ani. Pero ako sige pakita sir, at Kap, mao gini official population sa Ermita. Only 7,000 kapin, hapit mo 8,000. So, kung kamay ko na tanaw ko ng kuan, mo lagi yun ba nga, doon ay daytime population, doon na say nighttime population, doon na say sa concept on population on the residence of a particular person. For example, a student taga Argao Panalitan nag eskwela diri sa syudad, nag-abang og kanang boarding house. Most of the time, most of the days, most of the months naa siya diri. But if this student goes home at least once a week, mauli ni siya kausa sa kasemana, di gini siya makwinta diri sa Cebu City. Mao bitan na ingos adto gina sa Argao. Mao bitan ni si Mayor Tomas Osmeña nga itaus ba na inyong katong nagkandak mig census of population and housing 2010, which is May man na siya. Ningon siya nga ngano di mo magkandak og census kanating klase. Kay karon panahon na Mayo, wala na may mga estudyante diri. Daghan kayong nagpuyo aning syudad, and the city is also serving this, well, although indirectly, kanilang ilahang mga paglakaw-lakaw sa dalan, kita nag-maintenance mga Cebu City ani, kanilang contribute sa kadaghan sa mga sagbot. Hinanap ito, no? Pero ang actually, importante ni Sir Noel nga di gyud magdoble. dili magdoble. Ana na to makuha po diha. Nga Kay nalabay uban nga butante Cebu City pero tuan na Yes. lungsod ng Puyo. although lahi man na ang registration as voter. Kung voter ka in a particular place, Kapitan din ni Cebu City pero tuan na sa Oo, lungsod ng Puyo. correct. You can be a voter of this place, pero ang imo ding residence, permanent residence, usual residence, to adis lang lugar, no? Sir. So muna, Sir, kaning are you coordinating your office or agency with the Commission on Election also? Kay na may daghan makabutar sa dugay na namatay. O niya ang uban sad mga kanang kada ba mga klase mga wasi-wasi mga Yes, sir, machination. Okay, ang imong ingon, guwapo, accurate na. Okay. Ato nang tuan. Ang pikas kay lain man sa nila dito. So, klaro din ning kasi tinuod na ni. Ang kumilik, mudagdag bawas. Niya kari sa ato din
Di ba? Yes, Sir Bobby. Actually, siguro mga couple of years ago, doon na mga series of meetings ang Comelec ug ang PSA. In fact, dili lang Comelec hasta ang GSIS kay doon naman sa issue po sa GSIS nga doon ay mga pensioner nga dugay na namatay si Kubra gyapon ang mga tagtungod ang mga anak kuan nya ang pensioner dugay na namatay mo na ningon sa GSIS ni kisi-kisi itong GSIS nga PSA patabang sa migkuan nito verify ani mga member namo nga base sa death records ba basig naa mo'y mapakita. Yes, we can do that. We can arrange. Mao sa Comelec. Kana lamang kanang ingon anang mo butar patay na. Mayroon dong kutumbanan ingon nga nang eleksyon man ta dai aning butar nang akong asawa ingon tong ka Comelec nga. Ngano day sir, wa day mo magdungag butar. Di day kay kadaan hin ako eleksyon. Ingon man ang Comelec kaning butar na akong asawa. Okay, okay sir. Loud and clear. Okay. Kining, doon na may pamaray nyo, sir. Sa amo ko mga soroy-soroy ka na inyong opisina, luoy kayo ng mga tao, magalinya, layo kayo. Ang ilang sakripisyo ba, under the head of the sun, galinya para lang asikaso sila. Nakaroon, misuod mo sa mga tindahan na karoon. O nga, pa magyapo yung naglinya, di ba? Na kulang og ka namang fast break na kanang service action. Di ba, sir? Sir Bobby, yes. Namang non-stop express ang action ba? Salamat sir sa imong pag-brought up. Actually, based on experience sa among opisina, doon murag ang kaning pag look at og mga documents, murag seasonal na ni siya. During na-notice gina namo during mga late of March, February, April, May, June, July. Mo ni siya peak months. Grabe ang tao sa mga opisina. Grabe ang linya, taas kayo magdumog, sayo pa kayo sa kadlawon, manunga na. Pero panahon sa karon, September, October, puting mingawa po. In fact, mga daghang kauban sa media nga mo kontak na ko nga, sir, doon maglukat ko mo nimo na igo. I will really kuanjud kanang advise you to experience downstairs nowadays. Datay mga kauban, di lang ko mention. So, dali or nindot kayo, paspas kayo. In fact, bugnaw ba kayo yung lugar kay dali ra kayo. Yes, that's true because karong panahon na gamay ra kayo ang mga tao dili na kay season ba. Unya, ang among lugar dako man kay na siya daghang lingkuranan. In fact, ang aircon galibot, ang uban mag-jacket na ang ilang complaint ang complaint na madawat namo ron. Ang katugnaw na pod sa una kay ang kainit man to kay tung sa kadaghan. In other words, sir, grasya sa Ginoo ng inyong natabo na seasonal. So, hayay kay mo na panahon na waagay mo busy-busy diha. Parehas Comelec na mabisi na kayo sila during election. Yes, in other sir. words, the whole 2 years kapin, di kayo sila busy. Yes, sir. Diba? Yes, sir. So, Pero okay. akong tambag ana Babinais nga ang mga mulukat di na maghuwat og deadline. Palitan kining birth certificate gikinahanglan ni kay enrollment. Kuan pa lang Enero pa lang kuhaon na Pebrero. Dili kay deadline mo nagiingon niya seasonal kung kanus agi kinahanglan adto pod magdasok, di ba? Base sad sa ato ang kuan, kani mga pagduki-duki sad Sir Eli. Kani yung mga panahon sa March, ting graduate na manguna, taka na kay maglukat og birth certificate. Pagsulod sa April na nasa uban manawat og enrollment. Unya ang uban mao sa ning panahon nga panglukat lag passport kay magtour no. Ang uban mao sa ni among na-notice sa mga schedule pod sa board exam sa PRC. Ari mga matumong aning mga April, May, June. Oh, sir. Unya kani sa mga panahon na naasay uso kay magpakasal aning June. Ari maglukat na daan Abril ug Mayo sa mga requirements kay na may June bride no. Nya enrollment na po mao na mag-abot grabe ang tao aning mga panahon na niya ato kita lang kinaiya Pilipino 11th hour kayo ari na ta mokuha ka ng dayon ng gamit sa dokumento pero mao lagi sakto yung gi-advise ni Sir Eli nga dili upcon pa lang earlier pa lang maglukat na. So, public information, dissemination information, no? Okay, anyang opisina. Quick response, sir. Kaning, how diplomatic are members of your group to cater
problems like this na very fast ba sila or dugay-dugayon kay kanang pandulas, pang tubig, pang lamig, ana, munang pulaan ang mga tao, huwat dito kay napas mo na tungod sa way klaro ang kanamang fast break na response para sa Singapore, Hong Kong. Kusog ka imong paluapin nga, pak, immature 30 minutes, suman. Yes, sir. From GK, sir. I assure you, these days, pila na ka years, ang atuang pag-process o pag-release sa mga request ng documents, it should not be delayed. Mao ginay number one namang kuan. Ang tuyo man gud ya, sir. We are being rated. We are being rated by our central office and by other kuan kaning mga engineer. In fact, we are ISO certified. ISO certified na in the sense nga ang ato ang tanang services naka kuan kita naka kuha kita sa international standard. Minutes pa lang i-process kita namo, dapat it will be monitored every transaction, every request filed by a client public dapat maasikaso, mapaspas gina siya. Dili dugay-dugayon. Dili gina dugay. Wala sa may rason mo dugay kay tungod sa kadaghan sa requester. In fact, during peak months, we can process and release 2,500 to 3,000 documents per day. And murag tagsa ra kin ahensya sa gobyerno nga mo process og mo release inana gid ganon 1,000 peak months. Kani lang yung kadaghan sa itong mga kaigsuunan ba nga manglukat lang yun, magdungan-dungan. Ug kana sang in fact gabalik-balik og discourage anang manunga og sayos labi na this oras sa gabi o sa kadlawon nga wa ta kibaw ng lugar nga daghan biyang mga hubog anang mga orasa, daghang mga manghilabot, daghang mga manguot na no. I don't know karon wala naman kay namantiknan na nato. Pero amo gini discourage nga ayaw mo pag din sa kapugong sa tong mga kaigsuunan. Manayo man gid sila. Sila gusto lang kami mo sayo kay kanang ginang lang kami maguna. That's why in early in the morning, Sir Bobby, mo-accumulate ang tao. Alas 4 pa. Oh, di pa mami. 4 pa. Ang among pagpangabli, ari na may mga ablis mga alas 6. In fact, government office should also dapat untan 8 o'clock mag-start. Pero because of our situation, we are frontline service providers. As early as 6 o'clock, ang among mga empleyado in town, they are sacrificing their times and also to come very early para lang mag-open alas 6, alas 7. Para lang din mapasud, mapasipti ni atong mga kliyente. Kaya di mo sa kadyo kakapugong mo nang manotice na mo nimo every morning, early in the morning, napanay linya. Pero by 7:30 wala na di nakakakita ng linya. So na nasudanan, accommodated na tanan. So, praise the Lord, sir. Praise the Lord. Na inyong Thank you very much, sir. Maayo ka na. Pabinats, Yes, sir. ang sa LTO nahitabo ba yan ang ana? Kay ang LTO nga empleyado ko no, mga alas 6, alas 7 mag-distribute og number. So mo nang kadlawon pa lang Mas control stress. Ningon si Director Victor Emmanuel Kendick nga, oy, kanang number i-distribute na at exactly 8 o'clock. So, wa na'y nagkadlawon og adto dito para masayuhan sa gatag og number. Okay? Ganong mosayo mo, mga daon magkangwen ang office mo open og alas 8, di ba? Abang ga-interview ng Galinyag alas 3 as 4 maluoy ba ikaw minaw? Dahil gikan sa laing probinsya. Gikan sa pero in other words, sa tapahinay ang processing. Okay, solbaran na niyo, sir. Salamat. Praise God. Arita sa sir, doktor ka, sir. Are you a doctor? No, sir. A registered psychometrician, soon to be a doctor. Yeah, kaya ang imong sinulitan, doktor mo yun. Okay, so, okay, sir. Your question, no? Kaning, what is the mental health of our nation? Okay. Dili pod ko kaingon, sir, nga naka-depressing, sir. But based sa mga studies, sir, is naata sa kaning struggling because of various factors. Na ay politics, na ay economics, ato ang unsay kahimtang sa ato ang panudlanan sa matag pamilya, matag individual, ang ato ang economic growth, no, daghan kayo ato ang transportation, it also affects our mental health. So dili gyud ingon ana ka maayo gyud, sir, but dili pud ingon ana ka depressing.
no, naala siya in the middle, struggling siya. We are getting there aron mahimo ta nga a mentally healthy nation. We cannot guarantee it for now. Ngay kunana ta. What kind of struggling in terms of 1:10 na in a scale of 1 to 10? Naidaghang patay? Ipamatay? So, unsa man ang mga mental health na? Actually, sir, wala pag giingon nga general. Yes. Unsa man klasyan na dagang there are so many killings, there are so many crimes but no criminals. So, unsa man ang klasya sa mental health? Okay, sir. Kani, sir, sa kadagang nitabo nga krimen sa to, dagan pa kay napay niaging mga AJK, no? Napay mga other kaning mga crimes committed, dili lang pagpamatay but siguro rape, sexual abuse, mga pagpangawat, disaster, man-made disaster like sunog ingon ana, sir. Dili gid wa man good kayo si wa man good ang mga Filipinos ba di man good magpa-register or mo reach out para isibya or i-share kung unsay status sila mental health karon. Wanang lisod i-determine for now in terms of statistics kung unsa gyud in a scale of 1 to 10 ang ato ang mental health situation. But for me, sir, Pila? mga kan between 5 to 7 I can say. Na unsa man good health? Ah, Good mental or deteriorating Well, sir, mentality? di ko kayong deteriorating but di po siya stable, no? Sometimes good, sometimes mo tend to deteriorate, sometimes good na sad. Kay number one, sir, we are prone to calamities. And every time we experience calamities, mental health issues or concerns will be entailed to it. No, naagi na permi, sir, magtangan tagkabanay sa kinabuhi or maka-experience tagbaha asa nga part no maproblema kita naagi na, sir, ang mga mental health concerns. Galing lang lisod kay i-determine kay dili man gud ta submissive og mga studies. Lisod man gud kaayo i-convince nato sila to be part of the study kay para nila dili pa kay na nila premium ang kaning mental health. But we can say that most of us pod is having a good good mental health, no? In terms of makita man nato nga naagyapon, number one, buhi gyapon ta. Number two, we are resilient. Maski unsa nga kadako sa problema, we tend to smile and we know how to recover. No, we are that kind resiliency nga nasa Filipino is unique pod from other parts of the world. Okay. What is your action regarding na nagakalakaw-lakaw around the downtown, naghubo, nagdigog uwel, tuwan na mangutkot o mga kanang pagkaon sa kanal, sobra naka-grabing mental health na, no? Kung sa man yung gibuhat ninyo? Kana, sir, for now, wala pa yun may interventions ana nila because Wellbeing Cluster is working with the humanitarian sector or service providers. Well, ang kaning mga humanitarian service providers, sir, nga amuang network, sila ang naay mga programs ni ana. Naay mga NGOs nato, sir, nga di ko ka-mention o say mga names ato kay daghan man pud di sila nga nakig-partner o government to also cater the needs of those individuals dwelling in the streets. For example, kaning mga bata nga libod suroy, no? Naatay abtanan sa Kaluoy, of which network pod na siya sa San Visnet through Dilaab Foundation, nga they also cater the well-being of these children in street situation or CISS. Di naman na pwede na tumatawag og street children ron, sir, no? CISS naman na, children in street situations. Na sila every week weekly nga activities for them. So ginahinay na, sir, di na nato man sad pwede nga ato silang damputon and we put them or mga pulis baron mo arrest nila because it's also a violation of human rights sa ila. Wa good sila sa good. Doon na sila sa dan, wa sila'y taro nga pagtratar sa ilahang pamilya or sa society. Okay, parting words na lang gikan ni Sir Lenby Laborte. Once again, thank you so much, no, 888 Forum for inviting Sen Visnet and Wellbeing Cluster PH here. Ano lang, we mainstream mental health and we need everyone's effort to this, no? We are not just proposing, we are doing na programs
to intervene mental health issues in different organizations. Hopefully, we can be a partner of media, private sector, academic institution, and the government to this. One thing lang, ako lang i-announce na in line of the Mental Health Month celebration is the iCare Mental Health Expo. CARE stands for di lang pag-amuma, but it stands for Connect, Awareness, Responsibility, and Empowerment. So, mo na siya ang CARE. If I'm not mistaken, that will be in Ayala Center, Cebu. Diya sa activity center nila. Karong October 9 and 10 from 10 a.m. in the morning up to 6:30 p.m. But the booth will extend up to 8 p.m. So different talks and activities will be provided from our different psychologists and mental health practitioners. So hopefully media can come. 9, yes sir, October 9 and 10. We are inviting especially the media to be there and be with us in this celebration. Thank you so much. Okay, thank you. Arita ni Sir Noel Raffles. Thank you, Sir Eli. Thank you sa 888 News Forum and of course My TV, the men and women of My TV. Our partners, mga media, no? From the print and broadcast media. Thank you kayo. The PSA would like to extend our gratitude for always inviting us, no? Welcome kay Midiri to ipagawas na po mo ang mga update kabahin sa PSA, especially karong month, National Statistics Month. Nag-celebrate nakapadangat nakapahibalota sa atong mga kaigsuunan. So salamat kayo, maayong buntag. Thank you. Arita ni Atty. Tomas Riveral. Daghang kayong salamat, Sir Eli. Daghang sang salamat sa My TV. Ingon man sa mga media partners nato. O ingon man sa Marco Polo, no? The best hotel in Cebu. Daghang kayong salamat. Unya, ang Opaskor will be forever indebted to you because you have at least made us expose the programs, the nature of the organization, our plans and programs, and our cause to continue as a social workers enterprise of this province of Cebu. Thank you. Okay, that ends our program today. Praise God.